ndene ya sibitari ekuru barabwatikanite na thine nibethirite bakeo mataro urabomba kuthira baita na mbere witungata na kinya barabatemionete nabo nibethirite bakeo mataro ya kumieba na kinya kwewa mwataro nkuruki kiri ukulukira usibitari no utaalamu barabwitite na mbere ndene ya sibitari undanikani mwathi na kuyirite untubu. Sibitari ya Ngadian kangeta gicigo mbunge kia Gembe Central niruthite kampu ya Ntuyachiri kiria kari bagwatanirite na mandagitari kuma ome ya nthiguru kurutha screen ya murimo wa kansa bagitumagira macini cia kiindi hiri na utea bweguru muno ywa kubwithe screening ya kansa kana njira yosia thia ekuru bonthe na njira ni mbea muno nontu ni utumira teknology njaro ya gutumira machine cia kinande na nteto ya uskirini njira yosia thia ekuru ni mbea nansia muntu ayewa kathimi ayeta akaithima wengwa akareta tukabwithia tukathoma kithimi kiawe na machine na ni take like hiyo kianda eka 10 mwankanda eka 15 aria tukwaya na resort. And today we are at Guardian Hospital in Kangeta Meru, where the Kenya Cervical Cancer Trust has strongly partnered with the Guardian Hospital with a collaborative aim of instituting screening and treatment of cervical cancer using the highly valued HPV DNA screening technique. This is not an initiative that was geared towards just the first 2 days, but we are looking forward to seeing that this facility is actually the center where we will be constantly providing free screening and treatment for cervical cancer. Mworoto wa mutaratara uyu hikunyithia namba ya murimo wa nyimba kaunti ya Meru nonto muno wamenya gwina mapema no wumbe kuigwo kiraguriro no kabua arakuringana na mandagitari ba sibitari no batariritie bara bakugwatikana na murimo uyu benenkerwo tungata utheri utakuria no kingontore ona kuthimwa kura bakuthima wa ntuye munde na ntuye goro gutie gintu bakuria detect kwina thina kana twana kwina thina kithimine kiaku no kuona treatment ndene sibitari ento Ngadian na wethora wisawa no tukuthomethia na muntu onekana kwina ene thina yomba kureta cancer treatment ni kwanjiriri immediately sibitari ento Ngadian na itukuthiatira mwanka mwisho tukamake sure no kuona utethio. We've managed to screen about 130 women with a successful outcome of getting about 30 positivity rate. That's about 25% of the people who are screened have turned out positive. Akari bara bokinyete sibitari no kuraithwa hibacokerete sibitari no katho na kugi bakenendete macini no nontu bataga no ciona kairi na ibakona cina kiguni kinene tukwenda kwira sibitari Ngadian and management asante no tubo turetera screening yeyo theri in fact leo kweya Ngadian utekuriaria ndaika inyingi kuma wankwenda kwira antu bonthe ngekuru cionthe iwirenja cieye cionthe cione utungati bubwea utebio turaricua tweya twa undumi wotheri nkiripotera Weru TV nde sibitari ya Ngadian Kangeta mbeta wa Duncan.